E a sábado fim de semana e a Fundação Oriente, Assosisaun Alumi Manaaki Timor-Leste, saiu Nain da Biblioteka Umana Manaaki hodi aburas ligação significativo, no troca conhecimento, no fahe esperiensia Bolsu Estudu ba Timoroan Sira, nebe interesse ba aplica Bolsu Estudu governo Nova Zelândia nian. Presidente da Assosisaun Alumi Manaaki Timor-Leste atu agradece ba governo Nova Zelândia, nebe cada tinan sempre for oportunidade de Bolsu Estudu ba Timoroan Sira. Objetivo é Human Library dane atu for oportunidade ba itania fellow Manaaki alumni e Timor atu directly share siranya stories, siranya experience, knowledge nebe sira acquired in New Zealand ba itania maluk Timoroan Sira. Nebe mak iha interesse mos atu aplica ba Bolsu Estudu Manaaki scholarship. Ia tanto idanemos, evento idanemos, halo sira hanusa atu bele partida to engage sira, partidamos atu amenta sira nia confident, how they confident to talk to each other tama cada vez itania alin Timoroan Sira, sira moia to engage, moia to share sira nia story, sira nia experience, sira nia hanoi, antau ia engage ida diretamente ho itania alumni ne bele hasaimos ser confident and also bele ihamos foster connection networking ho alumni ho Timoroan Sira ihana. Embaixadora Nova Zelândia e Timor-Leste aprecia Alumi Manaaki Sira nebe organiza evento Biblioteka Umana hodi fahe sira nia esperiensia. Nia afirma e hatinang governo Nova Zelândia se for Bolsu Estudu ba Timoroan Sira hamutu tolunulu rasin rua. They've been part of our legacy and our relationship since 1990. We began our scholarships since before the restoration of independence. And I'm really pleased that they're going to be a really strong part of our future relationship as well. And this year we have some very, very good news. Today I'm really pleased to announce that our government has increased the number of places that will be available. I love taking credit for this, it's great. So for the next 3 intakes, New Zealand will offer 32 scholarships a year, and that's up from 12. So over the next 3 intakes, we'll have 96 scholarships available from 26, 2027 and 28, which is an extra 60 places. And we're doing this because our government supports a focus on education as being the key to development. And they'll allow us to deepen our people connections, which is really good. Além de selecionado Bolsu Estudu Nova Zelândia, Simão Ramos informa e hatinang nia se continua halau estudo mestrado e a Nova Zelândia. Bolsu Estudu ne loke kada tinan e tinan hanesan tinan kotuk sira fo kota ba Timor-Leste hamutu sanulu resin rua balum bele ba continua sirenia licenciatura ka bachelor degree e Nova Zelândia no balum bele continua sirenia mestrado e Nova Zelândia no balum bele ba doutoramento PhD e Nova Zelândia no ita rona notícia phone dia kata tina indane governo a Nova Zelândia aumenta cota, aumenta número ba bolseiro, então sai ba 32. Hoje ita rona informação ba licenciatura nian sanulu resin 5 no ba iha mestrado nian sanulu resinen no doutoramento na ida ne hanesan orgulho botida ba Timor-Leste tama Bolsu Estudu ida ne nia número aumenta então Timoroan barak se ba escola e Nova Zelândia no aprende matene conhecimento e Nova Zelândia no fila falmai hodi bele contribui ba ia processo a desenvolvimento Timor-Leste nian. Enquanto tuirdados governo Nova Zelândia fona Bolsu Estudu ba Timoroan Sira hamutu katus 5, maksai beneficiário esse programa Nova Zelândia nian.